چی خیلی سارا جان خوب هستی؟ رحمت عزیزم خوبم. در اینجا چی کار میکنی؟ با کار در اومدی؟ من در اینجا در یک مرکز زبان‌آموزی مدتی 5 ماه میشود که زبان ژاپنی را می‌آموزم. زبان ژاپنی؟ چی ضرورت داری برای زبان ژاپنی را آموختن؟ با ژاپن رفتنیم برای کار کردن. چی؟ با ژاپن؟ تو شوخی کرده ایستاده ای؟ در ژاپن چی کار است؟ برای چی در این باره من هیچ چیز نمیدونم سارا. آنا گفتم کو. راستی گپ من در این باره به هیچ کس نگفته بودم. انتظارم که کی کورس 6 ماهه را تمام کرده امتحان سنجش سطح دانش زبان ژاپنی را سپارم. این سنجش برای چی لازم است؟ برای در ژاپن کار کردن باید سنجش سطح دانش زبان ژاپنی را در سطح 4 سپارم وگرنه کارفرما برای گرفتن ویزا مکتوب ارسال نمی‌کند. نفری که می‌خواهد در ژاپن در جاهای کار عادی کار کند باید در این سطح زباندانی سرتیفیکات داشته باشد. فهمو. با فکرم که اکات هم در آنجا کار می‌کرد ها؟ بله نزد اکا می‌روم. یک عائله بوده است 2 پیرانسال. آنها را نگاهبین کرده به آنها کمک می‌کنم. چه نفس بسیار خرسند شدم. سارا جان یگان کاری دیگر نیست که من هم روم. تو نیز کوشش کن زبان ژاپنی را در سطح N4 از خود نما. با اختصاص همشیره شفقت داشتنت به تو هم حتما کار پیدا می شود. کورس را در مدت 6 ماه از خود نما. تا آن دم من اگر به ژاپن روم با بود و باش و امکانیت های جای داشته شناس می شوم و حتما به تو در جستجوی کار کمک می کنم که بیایی. البته اگر از دستم آید. از راستی چی کار است باز در آنجا؟ سارا جان اکا در آنجا چی کار بودند؟ акам дар сохтмон кор мекунад. онҳо бисёртар ба кишоварзон, сохтмончиён, нигоҳбини пиронсолон ва соҳаи хизматрасонӣ онҳо ниёз доранд. пас барои визаи кориро гирифтан забони ҷопониро дар дараҷаи N4 бояд бидонӣ? Чӣ, ту гуфтанӣ ҳастӣ ки бо забони ҷопонӣ ҳарф зада метавонӣ? ниҳонго бенкошетемос. Ту ҳозир чӣ гуфтӣ? ман гуфтам ки ман забони ҷопониро меомӯзам. 5 моҳ мешавад ки ба омӯхтани забони ҷопонӣ машғулам, лекин шунидаам ки дар он ҷо дар бисёрии компанияҳо бо забони англисӣ ҳам кор карда мешавад, аммо донистани забони ҷопонӣ бартарият дорад. вай чӣ хел зур! ман аз хурдӣ орзу доштам ки дарахтони сакурашонро аз пешӣ бинам. ман бошад мехоҳам сушиҳои ҳақиқияшонро бичашам. аммо дар ҷои аввал кор ки шуд ҳамаш мешавад. барои рафтан ба он ҷо чӣ ҳуҷҷатҳо лозим аст? якум шиносномаи хориҷӣ. бояд бинӣ то вақте ки ту дар он ҷо кор мекунӣ муҳлати шиноснома тамом нашуда бошад. дуюм раводиди корӣ. барои онро гирифтан кордиҳанда ҳуҷҷати барои зиндагии муваққатӣ дар ҷопонро барои шумо пешакӣ дуруст мекунад ва дар асоси он раводидро мегирӣ. сеюм шартномаи корӣ. дар шартномаи корӣ музди меҳнат ва чӣ коре дар он ҷо мекунӣ қайд мешавад. ва билохира суғуртаи тиббӣ. бояд пеш аз рафтан аз корфармо пурсӣ ки ба ту суғуртаро мекушоянд ё не, чунки бо ёрии он хароҷоти ту якчанд маротиба дар беморхонаҳо кам мешавад. акнун фаҳмидам. соро ҷон пули моҳонааш чӣ қадар бошад? ростӣ ҳозир намедонам, аммо пеш аз рафтан акаам бо худ пул бурда буд. гуфта намешавад барои хароҷоти аввал лозим ку. як дақиқа бахшиш. лабай модарҷон ҳозир меоям. биё давомашро дар роҳ нақл мекунам. рафтем сора ҷон. пеш аз сафар ба муҳоҷирати меҳнатӣ ҳатман бо маводи иттилоотие ки дар пайванди поёни навор ҷойгир аст шинос шавед то муҳоҷирати шумо бехатар ва огоҳона бошад. ҳамчунин ба маркази машварат ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ муроҷиат намоед то маълумоти иловагӣ дошта бошед. ин марказ барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз муҳоҷирати меҳнатӣ омӯзишҳо ва машваратҳо баргузор менамояд. нишониҳои марказҳои машваратии давлатӣ барои муҳоҷирони меҳнатиро дар рӯи экранҳоятон метавонед бинед. огоҳ бошед ва амн бимонед. пеш аз муҳоҷират маълумотро пурра санҷида дурустии онро тасдиқ кунед. барои муҳоҷирати бехатар ба рақами 900 800 800 занг занед.